Dobar dan ljudi, danas ćemo igrati Brawl Stars, ali ne obični, nego ćemo igrati Brawl Stars zrcalo, s Brokom, pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti pobijediti. To su vam mnoge stvari kojih možete dobiti, mega boksove. I za one žetone možete dobiti mega boksove. I tu nema gadžeta ni ništa u zrcalima. Samo zato da će neki specifični meta, to nećete vidjeti. Tako da... Imamo već ruše se, to nije dobro. Rušili smo već dosta sefa. A mi njima nismo ni posto srećili. Ova runda treba bude ništa. Nažalost, tako izgleda, ne znam da sam uspjeti što brani. Moj prijatelj brani, da sam brane, joj, dobro. Ne, ovo je ništa runda. Dovoljno teško s Brokom još i ovo. Ne, izgubili smo. Ok, ajmo se probat Estaferu. Ja ćemo probati igrati Estafetu. Ili kako rečeno, Baraban Drob. Da li sam nam ovo jasno? Ja sam već otvorio ljudi 5 mega boksova. To je već dobro. Tam čekat na... Sad je on lider, ne ja. Joj, bar mi imam drugo mjesto. Vodimo negdje s ljudima. Kad ćemo negdje pratiti da je znam gdje su ljudi. Medvjed, molim te, pokušaj. Sad bi bio super da ubili smo, ne, ukrali mi kill. Ukrali mi kill. Umro sam. To nije dobro. Da bi se stavio da pobijedim. To je moguće, ali s malim postotkom, jer imam 7. mjesto. Već se do bula došlo do... Nemojte, molim vas. Već se do bula došlo. Double takedown. Where will I put my friends? Umro sam, opet 7. mjesto i izgubio. No strašno. I ljudi, želim vam reći da sam skupio 20.000 trofeja. I to bi bilo to. Svim doviđenja.